Zdravo rođaci! Evo ovako, nismo odavno bacili nikakvu spiku o fudbalu, ono leto je bilo pa nije bilo puno toga za pričat, sam par transfera i tu i tamo. Ali sad kad smo krenuli na street race da bacimo ovako usput i neku spiku o fudbalu. Da, ali sada kada su počele nove utakmice ima se o čemu i pričati. Recimo, u Španiji su veliki rivali Real i Barca potpuno drugačije krenuli. Barca gazi sve pred sobom, a Real se prilično muči. Al to ne zanima nikog bre. Pričat ćemo o Barsi, ali samo zato zbog ove devojke. Pogledajte ljudi, to vam je Neymarova devojka i poručila mu je da će ga nagraditi za svaki gol, ako znate na što mislim. Jer ne da je moja šefika taka, ja bi igrao bolje od Mesija, majke. A pazite ovo rođaci, Ronaldinho, bivši igrač Barse, je izjavio da je izgubio nevinost sa prijateljicom kada je imao samo 13 godina. To mi nikak nije bilo jasno. Kako da te stvari radi sa prijateljicom, mislim, čudno je ono. Ante, vola pa i u prijateljskim utakmicama se zabijaju golovi. Ej, pazišem se, promeni pasaš. A jebem ga, hoćemo ikad imat normalne pasaše ovdje. Ovako moram izmijenjat više ovih privjesaka nego čarapa kad putujem po Balkanu. Jednog dana, Šemsa, jednog dana. A, idemo i mi u drugi region, da vidimo što ima novo u Engleskoj. Kolarovi i Ivanović su izgleda pogledali naš video s mora i poslušali naš savjet da se namažu margarinom. Pogledajte šta su dobili. A i Liverpool je odlučio da se ove sezone pojača. Zato su nedavno prodali Dowinga West Hamu. A evo timova koji su najviše potrošili. Šejci iz Citya su preko leta bacili oko 100 miliona funti da se pojačaju. Tottenham je potrošio oko 60 miliona, a Chelsea oko 30. Da, neki su potrošili zaista dosta. Arsenal je potrošio ništa. Da, kad se već spomenuo Arsenal, čuo sam da je Wenger nakon nedavnih loših rezultata snimio pesmu o svom timu. Ide nešto ovako. Ovaj tim je loš to bola, ali ovaj tim je život moj. Uglavnom, vidjet ću da nabavim snimak pa vam ga pustimo rođaci nekad kasne, da vam ne kvarim sad pesmice ovu. Ljudi, iza mi nešto blica ako da hoće da se trkamo. Vežite se, poliječimo. Aj vi rođaci, ako hoćete da se trkate, idite na našu Facebook stranicu i skinite novu igricu. Vidimo se.